ҳар моҳ якчанд маротиба дар арсаи ҷаҳонӣ олимпиадаҳое баргузор мегардад ки наврасони тоҷик ҳам дар онҳо фаъолона иштирок мекунанд. моҳи гузашта ҳам дар Изроил ва Англия олимпиадаи ҷаҳонӣ баргузор гардид ки дар он наврасони тоҷик сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд. салом тамошобинони гиромӣ, қаҳрамонҳои барномаи навбатии ифтихор наврасоне ҳастанд ки маҳз дар ҳамин ду олимпиадаи охир сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд. шуморо ба барномаи ифтихор хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки манро ба ин барномаи ифтихор даъват намудед ва мо хеле хуш ҳастем ки дар инҷо иштирок менамоем. саломат бошед ва бинандагони гиромӣ бояд хотиррасон шавем ки аз 7 то 15 июли соли равон дар шаҳри Телавиви Изроил хоб аз фанни физика фараҳманд ва далер иштирок карданд ки сазовори ҷои сеюм, яъне медали биринҷӣ гардиданд. ҳамин тавр не хоб аз 11 то 22 июли соли равон дар шаҳри Лондон бошад Наимҷон ва Шоҳрух иштирок карданд. инҳо ҳам сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд ва шояд бисёриҳо надонанд ки шумо дар дигар олимпиадаҳо пеш аз ин олимпиадаҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштаед. пеш аз оне ки олимпиада баргузор гардад фараманд, хоб чӣ гуна масалан интихоб мегарданд ҳамон иштирокчиён? пеш аз олимпиадаҳо иштирокчиҳо солҳо тайёр мешаванд бо муаллимонашон, бо профессорҳои универ ва дар олимпиада кӯшиш мекунанд аз ҳама чизе ки зиёдтар метавонанд ва нишон диҳанд барои он ки хафа намонанд баъди аз олимпиада ки ман инро накардам вайро накардам. яъне роҳ ёфтан ба ҳамин олимпиада барои шумо осон буд ё на? барои худи ман ин яке шуд, барои он ки ман ҳамаи чиз мехондам, химия, биология, математика ва як рӯз ман як шиносам гуфт ки рафтем дар онҷо иловагӣ дарсҳои физика гузаштааст ва ман рафтам онҷа ба муаллими Исабаев Ҷаҳонгир буд ҳамун якум муаллими ман ва ҳавай баъд давом додам. ман дар тамоми 3 сол акнун шуд ки физика хондастам. ман соли гузашта ҳам дар ин олимпиада ҷо гирифтам. ман 3 сол дар олимпиадаи ИФО иштирок намудам ва 3 сол ҷо гирифтам. саломат бошед. офарин. ҳамроҳи шумо далер буд, ҳамин тавр не? далер барои шумо чӣ гуна таҷриба буд? масалан ҳолон ки шумо дар чандин олимпиада, тақрибан дар зиёда аз 13-14 олимпиада иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштед. барои шумо чӣ гуна имконият буд? На Всемирную олимпиаду я прошел по результатам отбора. У нас проводился один отбор, на который приглашались физики из разных школ со всего Таджикистана. По результатам отбора на Олимпиаду прошли 4 школьников из нашей школы и 1 ученик из гимназии Ходжи Камол. После этого мы готовились к Олимпиаде, ну и поехали на нее. Олимпиада проходила в Тель-Авиве, в Израиле. После того, как мы приехали, нас сразу встретили, и мы отправились в отель, в котором нас разместили на регистрацию. После того, как мы приехали, у нас был еще один день отдыха перед самой Олимпиадой, чтобы мы успели акклиматизироваться. После этого у нас был первый тур. Первый тур был теоретический. Он длился 5 часов. На нем предлагалось 3 задачи из разных тем физики. Каждая задача делилась на некоторое количество частей и пунктов. После теоретического тура у нас был еще один день перерыва, после которого проходил экспериментальный тур. Экспериментальный тур также длился 5 часов. Он состоял из 2 разных экспериментальных задач, каждая из которых, опять же, делилась на различные подпункты. По результатам обоих туров выставлялись баллы. Максимальный балл за теоретический тур был равен 30 баллам, а за экспериментальный тур можно было получить 20 баллов в сумме. После этого, исходя из всех баллов, составлялась таблица участников и распределялись медали. باید اقرار شد که سطح این المپیادا خیلی مرکب است. قریب 90% سوال و مسئله ها در دوره صنف 12 می آید. اکثر کشورهای جهان 12 سال تحصیل میکنند. برای آنها تا یک اندازه خیلی
осонтар аст, чунки ҳам аз рӯи сину сол, ҳам аз рӯи солҳои таҳсил онҳо бартарӣ доранд нисбати мо. ба ҳамин нигоҳ накарда шогирдони мо рақобатпазиранд ва чӣ ки шоҳид шудем, яъне сазовори 2 медали биринҷӣ шуданд. айнан ҳамин хел аз математика дастаи мунтахаби Тоҷикистон гуфтан мумкин аст муваффақ буд. ин сол ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон муяссар гардид ки як медали нуқра ва як медали биринҷӣ ба даст биёрад. медали биринҷиро Наимҷон Хонҷонов хонандаи синфи 11 литсеи мо ба даст овард ва медали биринҷиро хонандаи литсеи хонандагони барои хонандагони лаёқатманд аз шаҳри Душанбе, инам дар шаҳри Душанбе воқеъ аст, ба даст овард. инам хеле натиҷаи хуб аст. ба фикрам ҳар як олимпиаде ки шумо дар он иштирок мекунед бо тамоми нозукиҳояш ба фикрам дар ёди шумо нақш мемонад. ҳамин не махсусан масалан ҳамон олимпиадаҳое ки боз дар он масалан сазовори медал мегардед. хоб шумо дар ёд доред ки масалан даври аввал ё ин ки даври дуюм кадом мисолҳо масалан ба шумо пешниҳод шуда буд ва баъд аз оне ки масалан ба Тоҷикистон бармегардед боз дубора ҳамон мисолҳоро такрор мекунед ки масалан дар куҷоаш хато кардед ё дар куҷоаш масалан чӣ гуна буд? бале ҳар як ин мисол ба ёди ҳар як иштирокчӣ мемонад барои он ки ҳар сол тайёр мешавем ва вақте ки барои ячи як сол тайёр мешавӣ ту аз зиёдат намебарояд хеле ин чизҳо ва бале ҳамаи масъалаҳо бар ёдимон ҳаст. масалан якум масъалае ки дар олимпиада буд аз теоретически ин слинки буд, дуюмаш аз бораи микроволновка, сеюм масъала дар бораи генератори акустикӣ буд. аз таҷрибаҳо бошад якум масъала аз бораи шикасти нур буд. вай хеле қим буд барои он ки вай рӯшан буд дар он ҷо ки 100 минут ҳамаи лампочкаҳоро мекуштанд ва бояд ҳамаи лазерро истифода бурда ту бояд ҳамаи чизҳоро медидӣ, кунҷоро ҳисоб карда меёфтӣ коэффициенти шикасти нурро. таҷрибаи дуюм аз бораи қонуни Видман Франц буд ки дар он ҷо бояд мо чизҳои экспериментро аз чизи теоретикӣ фарқ мекардем. барои он ки дар теория ту ҳамаи чизро ҳисоб намекунӣ, лекин дар дақиқ хеле чиз нест, бисёр энергия бар ҳаво меравад ва ҳамин чизҳоро мо бояд меёфтем ки чӣ гуна алиш мешавад фарқияти теоретикӣ аз экспериментро. дар миёни ҳамин даврҳо масалан аз таҷрибаву масалан аз кор кардани масъалаву мисолҳо шумо дар куҷоаш ба хато гирёҳ додед ки масалан сазовори ҷои сеюм шудед? дар ёдатон ҳаст? ман асосан хатогӣ аз ҳама калони кардагӣ дар ин олимпиада ин масъалаи якуми теоретикӣ буд ки дар он ҷо ман фикрҳои дуруст кардам аммо хато кор кардам. ҳамин чизҳои асосие ки ман хато кардам. агар ин чизҳоро ман соз кор мекардам хай ягон умед мешуд ки бар медали нуқрагӣ. хоб фаҳманд ҳеҷ гап не. ҳамин хатогии худро дарк кардану ислоҳ кардан худаш аллакай як натиҷа аст. хоб далери хатогии шумо дар чӣ буд дар ҳамин даврҳо? Во время теоретического тура моя большая ошибка, думаю, тоже была в первой задаче. Там был пункт, в котором я применил неправильную идею, и из-за этого у меня не вышел этот пункт и все последующие за ним пункты. В экспериментальном туре основной проблемой была нехватка времени, так как все нужно было делать очень быстро, но так как у нас нет много опыта в проведении экспериментов, то опять же на какие-то измерения уходит слишком много времени. ташаккури зиёд далер. хоб акнун мегузарем ба дигар олимпиада, яъне бо Наимҷону Шоҳрух сухан мекунем. ҳамин не Шоҳрух? хоб Наимҷон, олимпиаде ки шумо дар он иштирок кардед чӣ гуна гузашт? мо аз санаи 11 то 22 июл дар олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фанни математика ки дар давлати Англия баргузор гардид дар он ҷо ширкат вардем.
ва ман сазовори медали нуқра гардидам. дар он ҷо ман дар ин олимпиадаи ҷаҳонӣ ман ин якумбора нест ки ман иштирок мекунам. Ман соли 2017 ва 2018 дар ин олимпиадаи ҷаҳонӣ иштирок кардам ва 2 медали биринҷӣ ба даст овардам. яъне солҳои гузашта медалҳои шумо биринҷӣ буд ва имсол кӯшиш кардед ки то ҳадди имкон ба нуқра бароед. бале ман хеле бисёр заҳмат мекашидам ки ба медале ки аз биринҷӣ калонтар аст нуқра ёки тилло бар ин расед. ба ин расем ва хеле тайёриҳои ҷиддӣ бо муаллимони худ бо Олимҷони Пираҳмадиёров, Хусрав Метлович ва Бобохонов Мерон мо тайёриҳои хеле ҷиддӣ мекардем ки дар ин олимпиада хеле фаъолона иштирок кунем. саломат бошед. Шорух ҳам ҳамроҳи шумо дар ин олимпиада иштирок кард, ҳамин тавр не? хоб ҳардуи шумо як даста будед ё ки алоҳида баромад кардед Шорух? як алоҳида иштирок кардем ки инҷа математика даста кам аст олимпиадое ки даста участвуем иштирок мекунем. он масъалаву масалан мисолҳое ки ба шумо пешниҳод карда шуд барои шумо мушкил набуд? Мушкил буд, ки агар мушкил намебуд ҷаҳонӣ намешудид олимпиада. хеле мушкил будам, лекин таҷрибаи зиёд шуд барои ман. соли якум буд, лекин таҷрибаи зиёд шуд барои ман ин олимпиада. яъне шумо дар ин гуна олимпиадаҳо бори аввал иштирок мекунед ва сазовори дипломи фахрӣ гаштед. офарин. сазовори дипломи фахрӣ гаштан ҳам ин худ як ифтихор аст. офарин. хоб шуморо чӣ гуна пешвоз гирифтанд дар Лондон? моро дар фурудгоҳи Лондон ҳисро пешвоз гирифтанд ва ба ҷое ки олимпиадаи мо дар донишгоҳ баргузор гардид, ба маъное ки мо дар донишгоҳ зиндагӣ мекардем. Донишгоҳи он ҷоҳо хеле донишгоҳи калон ҳастанд. яъне ҳамун муддате ки шумо дар олимпиада иштирок кардед гӯё дар ҳамун донишгоҳ истиқомат кардед? бале мо ҷои истиқоматамон дар донишгоҳ буд ва худи олимпиадарам дар дар ҳамун донишгоҳ гузашт. ҳамин даври якум масалан мисолҳое ки ба шумо пешниҳод карда буданд дар ёдатон ҳаст? чӣ гуна барои шумо ҳал кардани ҳамун мисолу масъалаҳо мушкилӣ наёвард? якум рӯз аз мо масъалаҳои хай дар олимпиадаи ҷаҳонӣ ҳамавақт масъалаҳо қин мешаванд, вале ман якум рӯз 3 масъала омад, 4.5 соат вақт. ман кӯшиш кардам ва 2 тоёнро ҳал кардам. якуми ин аз функсия буд, функсия аз алгебра ва дуюмаш геометрия. ман якуму дуюмро ҳал кардам, вале сеюмаш аз комбинаторика буд. дар Тоҷикистон комбинаторика и аз ҳама як равиши ки мо хеле дар ин сус ҳастем, вале ман кӯшиш кардам навистам. ин комбинаторика ба мо хеле қин ғалтид, яъне мушкил ғалтид, барои он ки комбинаторикаро зур ҳал кардам, магарам мо хеле таҷриба дар ин доштагӣ бошем. бовар дорем ки солҳои наздик ин ҳам ҷорӣ мешавад. баъд дуюм рӯз буд. дар дуюм рӯз ман масъала 4, 5, 6 бо 3 та дига масъала буд. ман кӯшиш кардам ва масъалаи якумро пурра ҳал кардам. ин аз теория чисел ман онро 4 масъаларо ҳал кардам пурра, ва аз масъалаи шашум ки аз геометрия буд, ман аз 7 балли имконпазир ман сазовори 4 хол гардидам. яъне ки сазовори ҷои якум гашт дар олимпиада аз фанни математика? дар фанни математика аз ҳама давлатҳои пурқувваттарин и асосан Хитой мебошад, Америка ва Кореяу Россия, Кореяи ҷанубӣ ва Россия. онҳо бисёр тиллоро, онҳо сазовори бисёр тиллоро онҳо гаштанд ва ба фикрам барои чӣ онҳо сазовори тилло мегарданд? барое ки онҳо бисёраш аз 19, 18, 19, 20 сола ҳастанд. онҳо хеле таҷрибаи бисёр доранд ва ба хеле олимпиадаҳои зиёд мераванд ва дар он ҷо таҷрибаҳои хеле зиёд мегиранд. яъне дастаи мунтахаби Тоҷикистон сину солашон 16 сола буд, ҳамин хел? вале ин дар ин олимпиада синни ниҳоӣ то 20 сола
бале. همینطوری دسته‌ای که در تاجیکستان بود همه 16 ساله بودید یا یگان نفر مثلا بزرگتر بود؟ سه طلبه 16 ساله بودند و سه طلبه دیگه 17 ساله بودند. از دیگر مملکت‌ها از آنها بسیارش تا صنف 12 13 میخوانند، برای همین آنها 19 20 ساله بودند بسیارش. سلامت باشید. شاروخ، همین المپیادی که اشتراک کردید از کدام جهت برای شما خاطرمند بود؟ با من مسئله خیلی معقول شدن و وقتی که مسئله را میبینی میفرد باز فکر کنی و دویمش این همون خودی جای گذاشتن المپیادا دانشگاه همون شهر خیلی کلان بود. راستی من باری اول اینتر دانشگاه بزرگ دیدم و با من این خیلی معقول شد و سوم چیزی که با من معقول شد در این المپیادا این اکسکورسیا ها بودن. شهرهای انگلیا خیلی زیبا هستن با آرکیتکتورشان و تاریخشان و با من هم اکسکورسیا خیلی معقول شدن. بهترین. کمی پس ما درباره همون تصورات شما درباره این شهر سخن می‌رونیم و این لحظه ما می‌خوایم درباره لیسه شما یعنی آمادگی شما و چگونه آمادگی می‌بینید به درس‌ها. این زمان یک سیوژتی آماده کردیم برای بینندگان درباره گزارش درس‌ها و تیاری شما در المپیادها و این لحظه پیشنهاد بینندگان می‌گردانیم. مسئولین بخش لیسه اینترنت از دستاوردهای سزاوار گردیده خوانندگان خود بسیار افتخارمندند و کوشش می‌نمایند که سطح چنین جوانان تشبسکار را در مؤسسه تعلیمی خود بیشتر گردانند. با این خوانندگان بغیر از درس‌های اساسی اینچنین در وقت‌های معین شده درس‌های علاوه‌ای نیز گذرانیده می‌شود. چون این درس‌ها نه تنها پیش از آغاز المپیادها بلکه در وقت‌های تعطیل هم برگزار کرده می‌شوند. هر روز ما 8-9 ساعت درس میخونیم. همین ساعتهای زیادتی رو در کرژاک ها محفل ها برای دانش چقور مکمل پیدا کردن خوانندگان تعلیم میدیم. نه تنها همون شخصی در این درس ها اشتراک میکنن که به واسطه در همین سال فرض کردیم در با المپیاد جهانی میروند، بلکه دیگرهایی هم که به همین این یا اون علم شغل دارن، هوس دارن، اونها هم زیادن. مقرر شماره آنها اثر یک پرمیت از 20 تا 40 نفرند. همشون بعد زودتر تحصیل میکنن، میآموزن، فکر میکنن، میخونن، میشنوند. عموما این کاری برای آنها مقرری میشود. باید خاطررسان نمود که در وقت تعطیل بغیر از این خوانندگان اینچنین خوانندگان صنف‌های پایانی هم به درس‌های علاوه‌ای جلب کرده می‌شوند. با گفت رهبریت لیسه اقدام پیش گرفته امکان می‌دهد که کودکان و نورسان در وقت‌های خولگی به کارهای بیهوده دست نزده موضوع درس‌های صنف‌های بالایی را هم از خود می‌کنند. سال اول است که اقدام مذکور در لیسه جاری گردیده نتیجه‌های خوب هم به بار آورد. ما پس از تمام شدن تحصیل یک المپیاد گذراندیم از فن متماتیکا و گفتیم که کسی که خیلی خوب گرفت اگر خواهش داشته باشید اختیاراً تابستان هم میبید اینقدر بسیار نیو 5-6 ساعت مقرر تحصیل میکنید از سحر خیلی بعد جواب میشوید به خونه میروید. لیکن اختیاری است، هم پدر و مادران راضی باشن هم خودتون راضی باشید. بعد در همین تابستان 3 فن را میآموزید اساسا. همه فن را نه، این وقت تعطیل است که این بیرون از برنامه متماتیک میآموزید، برنامه سازی میآموزید، اینفرماتیک میآموزید و زبان انگلیسی میآموزید. خیلی نتیجه خوب داد. این بار اول است ما چنین تجربه میگذاریم. اگر در آینده فکر داریم که این رو باید دوام دهیم. علاوه بر آنی که مثلا شما در المپیادها باز اشتراک میکنید، می شود حالتهایی که باز همون شهرها رو مثلا تماشا کنید، شما رو مثلا به جایهای تاریخی ببرند، از فرهنگ و مدنیت همون شهرها بخبر شوید. شاروخ؟ ما رو با سرگشت بر شهرهای گلاستنبری فعال از فستیوال موسیقیش هر سال میگذاشته، کلانترین فستیوال است. باز شهر ویلز مایده ترین شهر انگلیا است، خیلی زیبا بود.
боз ба донишгоҳи Оксфорд бурда буданд ва Стоунҳенҷ. яъне чӣ тасаввурот бардоштед шумо аз ҳамин диданҳоятон? ҳайрон шудам ин қадар шаҳри калон ва зебо монанд шаҳри Душанбе сабзӣ набуд ин шаҳр, бисёр сабза дошт, дарахтҳо. беҳтарин. хуб наимиҷон тасаввуроти шумо чӣ гуна буд? шумо якҷо будед дар ҳамин сайругаштҳо ба фикр ман? бале мо якҷо будем. Аз беғарзи он ки моро бо сайругашт бурданд, мо дар лексияҳои профессорҳои хеле пуртаҷриба ки дар донишгоҳи хеле бузург дарс медиҳанд, мо дар он лексияҳо иштирок кардем. Яктои онҳо як профессори Эндрю Вайлз ки теоремаи Фермае ки зиёда аз ба фикрам 500 ё 600 сол ки онро исбот накарда буданд, он профессор соли 1992 онро исбот кард ва мо иштирок кардем дар лексияи он профессор ва хеле камаки гӯш кардем ҳамун исботи ҳамун теоремаи Фермаро. яъне барои шумо писанд омад? ин хеле ҷолиб буд, ин як таҷрибаи нав буд дар зиндагии мо. саломат бошед. хуб далер баъди оне ки дар олимпиада иштирок кардед, ба сайру сайёҳат баромадед, шаҳри Тель-Авивро тавонистед ки масалан тамошо кунед ё на? Ну, у нас на Олимпиаде также была очень интересная экскурсионная программа. Ну, во-первых, нас возили на Мертвое море. Это одна из главных достопримечательностей Израиля. Также нас водили на вершины Голланда. Это самая высокая точка Израиля. Она расположена в 1126 метрах над уровнем моря. Вот. Также нас водили в старые города, такие города, как Акко и Джафа. Эти города были построены еще до того, как была построена столица Тель-Авив. Также мы были в замке, в очень древнем замке, за который очень долго боролись, и там была очень интересная история у этого замка. Вот. Также помимо экскурсий, у нас также были различные интересные лекции и мероприятия. Например, у нас была лекция, его вела профессор, которая занимается ядерными исследованиями, и в данный момент, на момент лекции она членствовала в организации по запрету ядерных испытаний. Она рассказывала о том, как они отслеживают и узнают о ядерных испытаниях по всему миру. Также у нас была вторая лекция. Лекция была от одного из конструкторов израильского зонда. Если вы слышали, то Израиль недавно запускал свой аппарат на Луну. Полет у них немного не вышел, но все равно они поделились с нами своим опытом постройки космического аппарата. ташаккур. боварӣ дорем ки ҳар як сайру гашт то абад дар хотири шумо нақш мебандад. ва фараманд, шумо ки бо далер дар як дастагӯё қарор доштед, шумо чӣ гуна тасаввурот бардоштед аз ҳамин олимпиада? бар ман хеле маъқул шуд ин олимпиада аз ҷиҳате ки Израил давлати калон нест. Барои ҳамин мо тонистем қариб бар ҳамаи шаҳрҳои Израил рафтан. мо танҳо дар як Тель-Авив наистода будем. Мо ба Иерусалим, Ҷаффа, Хайфа, Акра ҳамчун шаҳрҳо гашта будем ва аз ҳама бисёр чизе ки бар ман хеле маъқул шуда буд, ин экскурсия ки дар шаб гузаштагӣ буд дар Иерусалим ва дар манораи Давид гузаштагӣ буд. Дар ҳамин манораи Давид хеле нурпошии зебо буд ва мон истироҳат карда ҳамин чизро тамошо кардем ва хеле маъқул шудам ин чизҳо. ва яке аз чизҳои ҷиддӣ дар ин олимпиада буд ки мо бар баҳри мурда рафтем. ин танҳо ҷо аст ки дар Израил аст. ин намуд баҳр аст ки ту дар онҷо таги об шуда наметавонӣ, барои он ки дар онҷо бисёр намакҳо об шудагӣ. имконияти обозӣ кардан дар ҳамин баҳр барои шумо пайдо шуд ё на? ин баҳр якум рӯз рафта будем ва ҷои табобатӣ аст, барои он ки ин намакҳое ки дар онҷо ҳастанд хеле шифобахшанд ва бисёр одамо танҳо мебиёнд, танҳо барои ҳамин баҳри мурда ва ҳафтаӣ меистанд ки
табобат гиранд. саломат бошед. شما آبازی کرده در این بحر یا نه؟ بله ما آبازی کردیم و ما خیلی معقول شد، اما در آنجا یک کمبودی کلان دارد که وقتی که آب در چشم دهان یا که بینی میرسد خیلی سوخته میکند. یعنی ترکیب نمکناکیش زیاد است. نمکناکیش خیلی زیاد است، برای همین احتیاطکارانه آبازی میکنی، نمیتونی تگیاب کنی سرت را. سلامت باشید. خب درباره این دو المپیاد الکی باوری دارم که بینندگان معلومات گرفتند و اینجا شما مدال های زیاد آوردید. فرهمند، مدالی که شما در این المپیاد سزاوار گشتید کدام است؟ دلیر از شما هم همین گونه است به فکر من. این مدال برنجی است که دلیر و فرهمند در مثلا دولت اسرائیل سزاوار گشتند. همین طور نه بهترین. خب باوری داریم که باز سال دیگر تیاری جدی میبینید و این مدال ها به نقره و طلا مبدل میگردند. نعیم جان، مدال شما کدام است در المپیاد از فنی متماتیکا؟ بینندگان گرامی، این مدال است که به نزدیکی یعنی 22 ایول از شهر لندن به دوشنبه آمد. یعنی نعیم جان در المپیاد ایمو سزاوار جای نقره شد. همین طور نه؟ آفرین نعیم جان. باوری داریم که سال دیگر این نقره به طلا مبدل میگردد و در نتیجه زحمت و تلاش های زیاد. اکنون بیاید کمی درباره المپیادهایی که شما در آن اشتراک کرده سخن میرانیم. خب فرهمند، شما در چند المپیاد اشتراک کردید تا به امروز و در چند تای آن سزاواری جای گشتید؟ من همگی به فکرم به 10 المپیاد اشتراک نمودم و همه از بغیر یکم المپیاد هم همه المپیادها به جا گرفتم. چند مدال طلا، نقره مثلا برنجی؟ من 4 مدال برنجی، 1 مدال نقره، 2 دیپلم فخری و 1 دیپلم درجه دوم گرفتم. بهترین. دلیر، شما در چند المپیاد اشتراک کرده تا به امروز و سزاواری چند مدال گشتید؟ До этой олимпиады я также участвовал во многих олимпиадах. У меня есть 2 диплома первой степени с олимпиады нанотехнологии «Прорыв в будущее». Также есть 2 золотые медали, одна из которых с Желтуковской олимпиады по физике, а другая с олимпиады лаборатория подготовки талантов, которая проходила в Азербайджане. Также у меня есть серебряная медаль с олимпиады мегаполисов, которая проходила по физике, серебряная медаль с олимпиады, с Евразийской командной олимпиады школьников по программированию, которая проходила в Казахстане. Также есть серебряная медаль со Всемирной олимпиады по физике, которая проходила в прошлом году. Серебряная медаль с Международной математической олимпиады, которая проходила в 2016 году. Также у меня есть бронзовая медаль с Международной олимпиады по физике, 2 бронзовые медали с Международных олимпиад по физике, одна из которых проходила в этом году, а вторая в позапрошлом году. Также есть бронзовая медаль с Желтуковской олимпиады по физике, которая опять же проходила в Казахстане. Еще есть бронзовая медаль с Европейской олимпиады по физике, которая происходила в городе Москва в прошлом году. بهترین. باور داریم که شماره این مدال ها باز همین سال و سال آینده و بعد نیز زیاد می شوند. همین طور نه؟ آفرین. نعیم جان، شما چی؟ در چند المپیاد اشتراک کردید و سزاواری مثلا چند مدال و دیپلم های فخری گشتید؟ من زیاده از 10 المپیاد اشتراک کردم. از المپیادهای جهانی من 1 مدال نقره و 2 مدال برنجی دارم. از المپیادی که در شهر الماتای کشور قزاقستان المپیاد ژاوتیکوفسکی میگذارد، من در آنجا 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی در مدت 3 سال دارم. و در المپیادایی که در المپیادای ایران از فن گیومتری مدال طلا دارم و بازم در دیگر المپیادهای جایی نمونه دارم از دیگر المپیادهایی که
дар аз фани ҷумҳурӣ баргузор кардем берун аз ҷумҳурӣ? берун аз ҷумҳурирам бо дар олимпиадаи мегаполис ки дар шаҳри Москва гузашт, дар он ҷорам медали нуқра дорам аз фани математика. Дар олимпиадае ки аз информатика дар даставӣ бо ҳамроҳи Далер ва як бачаи дига аз мактаби худамон мо дар он ҷо се каса иштирок кардем ва медали нуқра гардем аз фани информатика. Ва аз дар олимпиадаҳое ки дар IMC ки International Mathematical Competition ки дар 3 сол иштирок кардам дар кишварҳои Таиланд, Болгария ва Ҳиндустон. Дар он ҷоро медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ дорам. офарин. Шорух шумо чӣ? Дар чанд олимпиада иштирок кардаед? ман дар 6 олимпиадаи байналмилалӣ иштирок карда 4 медали биринҷӣ гирифта, якта дипломи фахрӣ дорам. беҳтарин. акнун биёед каме дар бораи нақшаҳо сухан меронем. масалан чӣ нақшаҳо доред вақте ки аз олимпиадаи хоб имо аз шаҳри Лондон баргаштед, боз тайёрӣ ба ягон олимпиадаи дигар дида истодаед ё на? Наим ҷон. имсол ман мактабро тамом кардам ва ба донишгоҳи Московский физико-технический институт ки дар шаҳри Москов ҳаст, ман дар он ҷо дохил шудам ва мехоҳам дар оянда программисти хеле хуб шавам ва дар оянда мехоҳам ки барои пешрафтани давлати Тоҷикистон самҳи худро гузорам. саломат бошед. хоб шумо чӣ? Масалан ҳоло ба ягон олимпиада тайёрӣ мебинед ё на? ҳоло нақша нест? Масалан нақшаҳои шумо чӣ гуна аст? олимпиадае ки даставӣ дар Қазоқистон мегузарад тайёрӣ диданам ҳамроҳи ҳамсинфонамон Далер ва як ҳамсинфи дигаам ва баъд аз он кӯшиш мекунам ба имо боз тайёр шавам, як соли дига иштирок кунам ва баъди он боз баъди тамом кардани донишгоҳ ба Тоҷикистон ёрӣ расонам, пешравии Тоҷикистон ёрӣ расонам. Саломат бошед, обод бошед. Далер? В данный момент моя ближайшая олимпиада, на которую я еду, это Олимпиада мегаполисов по физике, которая проводится в городе Москва с 1 по 9 сентября примерно. И сейчас я готовлюсь к этой олимпиаде. шумо чӣ фаҳманд? шумо ҳам дар ягон олимпиада аллакай кӯшиш мекунед ки иштирок кунед баъд аз оне ки масалан аз Изроил баргаштед? ман мактабро хатм кардам ва дар оянда дар Московский физико-технический институт таълимамро давом доданиам ва барои донишҷӯён олимпиадаи ҷаҳонӣ мегузарад ва мумкин ки дар он ҷо иштирок намоям. яъне ҳоло аниқ намедонед? ҳоло аниқ намедонам. яъне фикру ақидатон танҳо дар он аст ки чӣ гуна масалан ба ин донишгоҳ меравед ва таълимро идома медиҳед. офарин. мо ба шумо барор мехоҳем ва боварӣ дорем ки минбаъд ҳамин гуна таҳсилро идома дода дар соҳаи худ муваффақ мешавед ва дар арсаи ҷаҳонӣ мисле ки имрӯзҳо масалан то ба имрӯз бо медалҳои худ парчами Тоҷикистонро баланд бардоштед, ҳамин тавр боз дар арсаи ҷаҳонӣ парчами Тоҷикистонро баланд мебардоред. бор дигар ба барномаи ифтихор шуморо хушомадед мегӯем ва боварии комил дорем ки дар оянда саҳме аз шумо ба ҷамъият мерасад.